Kram lim ki arngut ki he jongka kanhun erang Hezbollah na Lebanon haki bom jongka Israel tengin ya pai syaka kubor ke bakham bania. Kublai pi barok saksi senpat ngip yang sobhai pi syaka nega channel jongi kana kitiar lengba kanega kubor jongi ke bata. Ka jingdang yai peteng kijing terbom kisipai ka Israel haki benta pera po ke Gaza kalayo ban perlem bongut ke erang jongka Hamas janman laki kenta man la kesngi. Kumjur o kajing bam sange ka Israel kajing kerwet ya kileno Hezbollah jong kari Lebanon kadang kiu susu kijing yap jong kini ki erang Hezbollah hakibenta kaput bat kari Israel. Ki kubor kila itu biang bakisipai jong ka Israel hakajing peteng banter bom hakibenta syapang syati jong kari Lebanon kalaya ban pelim kram ya arngut ki he jong ka kanhun Hezbollah. Uwei ubala tip kumu Ali Muhammad Al Dabis babat ya kakadan komandar berwei par ubala tip kumu Hasan Ibrahim Iza Badairu udipti kamandar berune udairu uwei nakibla lam khamat batkum ushabi haka Hezbollah elai Radwan Fus udairu upalan benta ban plan bat thombor ya ka Israel kentopru ya ka jingter daki bom ha Magido Junction hau banai leber jong snem ar pulai ka Israel kapla target baharu ya ki babut ki ketem jong ka Hezbollah bat khamtam hagi jaka balari tengan kinong lam bahakli jong ka ne ka kanhun ha Lebanon hakibenta kaput ke Israel bat kari Lebanon. Naga benta kibai pat ki kubo naga ni ke channel sumba banan yon subscribe bat press ru yo bell icon kanang penyo khamklo ya ki kubor ki batamai lingba ka ni ke channel jungi kana kitiar. Kublai shibun kublai pi baro.